Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Isay iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Anak-nak ti inak iti kinabalasang na, ket iti nagkalaysada kini Uncle Marlon, narigatanak, ta iti panagriknak, ket sa anak aparte ti pamilyada. Nang runa pa'y, idinaadaan iti anak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Isay, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti umay mo ibaga, Tasha? Agpiknik kami inton bigat, Isay. Ijay? Ijay sigod ang papanan tayo Mayat ti agpiknik ijay. Isa sumurot kanto kada kami, wan? Wan no, sa anak man ang aparitan ni nanang ko. Sumurot ni Carl kada kami. Aglangan kano pa iti trabaho na. Crush mo day jay, saan ka di? Agpaiso? Wan, nakasarita kon itay, kat sumurot kano. Iso sumurot kamatan. O sige, agpanunot akitirason ko ni nanang. Sabado nga min no bigat. Amo na nga awan klase tayo. Nurumwarak nga awan ti makagapo, sigurado ang makaungat dayjay. Sikaman pa'y ti mga wer iti kabsat mo, Isay anak ko. Sa dino ti papanan nyo ayan, nanang? Sa dino kumapay, makitsandaak manan Apay nga min asaan ati asawa yu ti baon nyo. Di mo makita abisin ni Uncle mo Marlon. Uray Sabado kat agtrabaho lat na, tapno lang at damay saang tayo. Mapanak namin iji pagadalan ita. Sabado mat ita. Anya nga iti aramida may jay. Adda nga rod practice me. Saan man asyak ti ulbudam si ka Isay? Pudno ti bagbagak. No saan ka makipraktis, mga no saan ang makapasa ti grupo mi. Adakon Tasha. Apay nga itakalaan. Pasensya kan Nagado nga min ti bagbagan ni nanang kanyak. Iso naladaw iti oras ang nagsasaritaan tayo. No agsaludsod kada kayo, ibagayon tulatan ang nagpraktis tayo. Ariglado. Dagiti nga'y kakadwatang agpiknik. Diyak mo't makita ni Carl. Immonadan Nakabaybayag kamat ngamin. O sige, mapantamat nga rodan Alaang mat dahi may sa akaldero. Tapno adda paglutuan tayo ijay. Daytoy laan? Wan. Ada ginatang yung nga iluto tayo? Adda Ginatang da Carl itay. O sige, mapanta nga rodan. Kaya't kun ang makita ti crush ko. Baglangan, tanak umay ka, Isay. Wan tanay bagan ni Tasha makipiknik ka. Iso nga imayak mat. Saan nga agungat ni nanang mo? Dandani nga rod sa anak apalubusan. Ta makitsenda ko makano. Ngam nagrasuna. Saan mo tamabalin sa anak ng umay Ay, ni Uncle mo Marlon ngay. Awan ni Uncle Marlon. Ada iti trabaho na. Anya pa lang teraramida nyo adwa. Umay kayon taglangoy tayon. O sige, sumaruno kami ton. Umay kakit din. Mabalin mat nga agistorya kayo. Kabayatan ti panaglangoy tayo. Apayan narabyan ka. Anya ko matibibiyang niyo. Itay pa'y ngamin nga orahin na kaninanang mo. Dinak man sermonan. Tao mo na iti amin. Saan dak nga anak? Pangasim Isay. Jakid-kid dawon nga ibilang nakkas amam. Ti kanyak lang kat respetuan na kuma. No kaya yung nga irespeto kayo, di yung pakibibiyangan ter aramidat. Kaasi ni nanang mo. Tunggal awan ka diti balay. Agparparikot. Nagpakada akmat. Wen ngam sana may parbeng ang marabyan ka. Nang runak at babae ka. Nagpraktis kami nga rod. Apay di kay makaawat. Agasam man na ita praktisyo. Di ta kayon. Nabanugak. Kaya't kung tiagin na. Nangag ko a pinagsasawam ni Uncle mo Marlon itay Isay anak ko. Iso man ang ti kampiyan nyo. Isula ka na yun.
Respetuam kumamot ni uncle mo. Tayso ti agtrab-trabaho, tapno at dalamutan tayo. May ranranod ka iti kwarta pagbambanugan na, anak. No apay ngamin anak asawa kayo pa'y laang Aging ka di itakot dinak maawatan. Naragsak tayo mat. Nga uray awan ni Uncle Marlon. Jak maawatan. No apay anapudot ti daram ken ko ana. Kat nasaya at mat kada tayo. Sa anak nga rod a komportable no adda dito'y balay. Saan ka komportable ko nam? Ngam gasgasto sa mati kwartana. Ti allowance nga itad ko kan ka kat naggapo iti sweldo na. Kasano? Sinikugan na kayo manan. Anya nga ita, saan kayon ang makapagtrabaho? Dituyak man pa'y ang maturog ita arabi apong. Ay, nagpakada ka kaday, kada nanang maaw. Kasano ko mga agpakada kat napudot ti ulo da kanyak apong. Adaman siguro inaramid mo akalukuan na. Talaga kit di akagurgura dakdagi jay Aging ga ita, jak pulos marik na aparte ak iti pamilyada. Di mo ka di makita ti sakripisyo da para kan ka. Sakripisyo? Ada balay apag nagdanyaw. Mangmangan ka 3 times a day. Pagad-adalon da kapay. Apay akastapay lang ti ada iti panunot mo. Apay ama ibagampay laeng asaan ka aparte ti pamilyada. Basta, sabali ti marikriknak apong. Panagko na kat siga ti ayan ti parikot, apok. Kas kala agribribilday, kat awan mo't makagapaw. Isay, kumusta kayo matan ka ni Carl? Nasaya at latama at Tasha. Nakitak nga da intad na kan ka idi napalabas nga aldaw Anya nga tilinaon day jay a paper bag. Chocolate lang, mat. No kasta, inikan na kan iti chocolate? Wan, Di ka pa'y matnang tad. naibusan Naladaw kamot ngamin. Inton sumaruno, di nakliplipatan Laglagi pa, masyak ti makagapo. No apay nagbalin kayo nasingad ka ni Carl. Ay na, kastala ka na yun ti bagbagam. Wana, tapod no mat. Alawanan, nangabak ka manan. Nag-dismiss kayo ka din, Isay. Saan pa'y? Nag-overtime kayo manan. Wan tasaan pa'y analpas der aramidan mi. Kasano ngayon da ita? Nalpas ka din ti trabaho? Nagpakada kiti boss ko. Taplano dati ag-joyride ita. Naimbag man tay manugot. Siyempre. Saan ko nga imbaga ti pudno? Anya nga oras ama dismiss kayo. At imbaga ti maestrayo? Depende ano niya nga oras sa malpas kami. Adakan ka no mauray nak. Orayin kalangan. Saan na mabalin na saan ta matuloy? Okay, adakan ka dayta. Ag-text sakto no madismiss kamin. Ala, orayak nga rod ti text mo ha. Agawid ak labiit, tagplasak. Makinom kami man, apong. Sino day talalaki akadwam? Ni Carl, apong. Nobyo. Ay sa dino tinagapuan yaw. Nag-joyride kami, apong. Ay adamot gaya mo nobyom. Amo ka din ni nanang mo. Anya ko matibibiyang ni nanang, apong. Sa anak matan nga ubing. Mayat latamat ano ipakaamom kan kwa na nga dagaya mo nobyom. Sana na, apong. Nagadunto man ng tibagana. Tapno isoro da kayo, apok. Narigat mo't laeng no ilimlimod yaw ti ayan-ayat yaw. Kan narigat ti mailawaan. Agpakada kami, apong. Agyaman kami iti Diyos kan tinapay. Awan anyaman na.
Agawid kamatan isay. Sigurado nga orayan na ka ti inam. Wan apong. Nay, say-saya atan yaw ti panagadalyo Iti kasta, makalpas kayaw. Nagsardeng ako, Napong. Masadutak nga gadal. Isuan nagikataklat na. Sayang lang ti aldaw ko iti pagadalan. No sa anak matlang nga makapasa. May mayatlat no adamalpas yung nga adal. Iti kasta, makastrek kayo adagos. Iti pagtrabahuan. Adamot tan pakitagtagadan ni Carl apong. No adalakid di oportunidad ang makaadal kayo. Ay di yung sayangan. Okay. Sige, agpakada kami nga rodan apong. Ni, anyat orasan. Anyat ko na, Misay. Agdadagsan ka? Wan, Carl. Sigurado ka ka diya masikog ka? Wan, amo ni Tasha ti may papan iti dayto abanag. Anya nga iti bagata iti pamilyata. Jack amo Oray siyak. Diyak mo tamo no anya ti irason ko. Anya nga ta no ilimot tapay lang kadakwada. Saan da nga tama amuan? Saan mo't siguro? Pagpanunutan pa'y na imbag. No kasano nga ibagata ti pudno kadakwada. Apay adi ka pa'y lagdigos, Isay. Aglangan ang kita, nanang. Ne, apay nga aglangan ka. Sayang ti may sangal daw. Madingarod tirik na. Anya? Isay! Masikog ka ka di? Nanang. Ibagaman ti pudno kanyak. Uno, kayat mo nga ipa-check up ka. Agdadagsanak, nanang. Asino ti ama ti sikog mo? Asino? Ni Carl, nanang. Ni Carl ti ama ti sikog ko. Ay na, Isay. Jack amo no niya ti aramidekan ka. Kanayon ka bagbagaan, tapno saan ka may lawan kas kanyak. Ngamaan niya ti naramid mo. Naduktalan ni nanang ti may papan iti panagsikog ko, Carl. Anya? Kaya't nakaama ka sarita. Anya nga iti bagakan ko na. Basta, mapankalatan iji balay. Ta, agsasarita tayo. Apay nga min na nagpudno ka. Di mo't imbagakan ka nga ilimot tapay laang. No sa anak nga agpudno, ipa-check up nak ni nanang. Anya? Pangaasim ta sumangukan ka ni nanang. Amangan mat, no dati stepfather mo jay. Sigurado Anya nga iti bagak kadakwada. No da saludsudan da, sung batam latan. Barang matulungan da ta. Amumot, awan urnong ta. Manulaang mo titangdan mo iti pagtrab-trabahwam. Kurang day jay pagbiag ta. Anya nga iti plano yo adwa. Awan pa'y, Uncle Marlon. No kayat yo, mabalin nyo matiag na dito'y balay. Ngam sa bali mati kusina yo. Anya ngay kat masikog kamatan, Isay. No okay lang kada kayo. Iti ayan ni Apong laangan ti pagnaidan mi. Mabalin mat ditoy. Nalawlawang amin ijay. Ada kada kayo dayta. Sika ngay, Carl. Anya mati planom. Pagtrabahwak, ante. Ijay, Iti sigod na pagtrabahwak. Awan pa'y ngamin na biro ka kamay mayat, ante. No kayat mo, ag-apply ka iti pagtrabahwak, Carl. Mabalin ka diyan, Carl. Una, itad ko kin ka ti requirements tapno maka-apply ka. Agyaman aklaw na yan, Carl. Tulungan ka tapno maawat ka. Anya ngay, nailawan kay kat nga rudaw. Kasanon ti panagadal mo. Agsardengak pa'y laang Apong. Sayang tinarugyam, apok. Awanan ti maaramidan mi. Tadamot tanday to'y Apong. Ay awan samot urnong yaw. Awan pa'y Apong. Asino nga iti mangipaay iti masapsapul yaw. Ninanang yaw ken Uncle yung Marlon lang ti mabalin nga sit ganyaw. Wan nga rod Apong. Naimbaglaangan tanasaya at da kanyak.
Uray maditi pa nagsasaok kadakwada iti kalabas. Makitam dayta. Kanayon mo idi nga ibaga asaan mo amarik na aparte kay ti pamilyada. Ngam ita akasapulang manen titulong kat isuda matiada. Bidot ko dayta apong. Isu ahostula ang anak asawa ni Nanang Mau. Kita man, dakkel akatulungan yaw ni Uncle mo Marlon. Ayan ni Carl, Ada iti trabaho na itapong. nasapa damat. Imawag namin ni Uncle Marlon kankwana, masapa da ita. Tapno masapa da kanumat nga agawid. Ay nasaya at ano kasta. Tapno damot oras na para iti anak yaw. Wan apong. Namigat ka kaday. Nalpasan apong. Mamigat kayo matan. Mamigatak nga rudan, taadaman papanak inton madamdama. Sa dino apong. Iti ayan na tigayim ka. Agpartida ka no iti baboy. Inak agpa-reserve iti para kadatayaw. Naimas man titurog ti apong. Wan nga rod nanang. Nangyagak itibado para kankwana. Ni, nagadun nanang. Usaran na matan tasaan matan mausar dagiti kabsat mo. Agyaman ak unay nanang. Saan pa'y nga iso agatangan mi? Una, nalaban matlangan dagita. Inlabakon tapno saan ka marigatan. Nanang, agyaman ak kada kayo kani Uncle Marlon. Gapoy titulong nyo kada kami. Awan na nyaman na anak ko. Uray maditi pa nagsasaok. Tinulungan daklat ta. Wan taanak kakit nga rod. Saan mo na mabalin baybayan ka? Aramidan mi ti pagrebengan mi kas dadakkel mo. Iti kasta, mariknam aparte ka ti pamilya mi. Agyaman ak manan nanang. Saan kami perpekto? Ngam aramidan mi ti amin, tapno awan pagsakitan tinakam mo kada kami. Ti inak, ti stepfather ko, kan ni apong titimulong kada kami kini Carl, kat dita anariknak aparte ak iti pamilyami. Babaan iti tulong da, naginrolak manen iti kolehiyo. Kat ita, may sa akon a graduating student. Pagyamanak iti apo, tauray no binaybay andak ti pudno nga amak, kat tinulungan nak ti stepfather ko. Alakastan katagyamanak iting kay panangi drama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Isay. Agyamanak pagam Isay ti daytoy a pakasaritaam, dayawek ti stepfather mo. Tas sinada na timulong ken ka, tapno maragpat mo ti ambisyon mo. Ket sapay la kuma, tas saan mo to aliplipatan asubadan, inton isunto ti agkapsot. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Isay. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez, ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.